Nå, jeg står nu. Så er du det. Ja, så er så meget der, ikke? 6 tårer. Hvad er det der for nogle tårer, mand? Du skal ikke sidde og snyde, Kenneth. Altså, jeg vil gerne sige... Ham der, nu filmer du ham derovre. Derovre. Nej, jeg vil ikke filme andre. Altså, man kunne godt. Slap af. Men... Altså... Jeg vil gerne sige godt nytår til Facebook, og så vil jeg gerne takke mine forældre. Happy New Year! Og skal vi have noget champagne. Og rejsekage. Og kransekage. Jeg skal nok lige forme jeres. Form jeres. Ej, lad være, Kenneth. Til din trekant. Du skal ikke forme vores pære, mand. Kenneth. Okay, er det ikke sagt nu? Måske. Prøv at se trekanten. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Stick to the track on my way to the top. A pit got it locked from goose to the locks. So R.I.P. a big in Parker that he's not, but damn he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with bits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me.